mala ju kot la ya mala ai ho bo to kot ke ken ka rom ye che rom nga wana me ki goide ki ko la je de la kon yoba ko kon mun jik gwa mu to dien ko ban roy no kot ban kala balat la ya ta lo ach ko te ya ke che gang ri nin ti jo manen ta an shaban ni moron rebecca ban lesson dan mana jo balat so school lesson to kon kala lesson wal kale na wala ilaro kot bo kon bot re roy no kadi chakam kon bu kon a team ke bu kon mo ke je kan kon won yam oro bana budan bana golpin ko bana ye kot bana ti ko bata ke kon chana pal ko re jabo kon ye chukurso ta loj wo ke je ken yam ku jine kam sa me ko bne ban ke jen time me bne roy no ko bne ka balat wadin tini yedu wata kene ke gonna use ala instrument to be right to be jalat ke bine tiet ki yedu bita kel gani to right mo linga godin ko bikari alaka ko bikari wine ko chiri alaka kvidien biken kling te jiti dial chudu gat ki yongwaro amen waji kot talan midit lo de tet ko konter no lo kot kenyam to kon kala sanan wal kalian ko ran ci kutung tok so ci do ma kon kala sanan daro de laru kot bu ko lok ko banara ngej ko to bumbu ko raja long ka prophecy but kot ko lok wona ne ci kon jide dian ci kon goro bana ka kwen ka bana tene ci kot ka ta kietin cheta ti ci nyot ko non tame ki kwini ni te jak shaga kam kon so lesson ana wala ja tande sha goro Ruth and Esther ni kon Esther dung Ruth ni kon Esther dung Esther ka bible kamanti bombom kamanti chukot ko pot te tere bible ko kan ti diala tinin tame ko to ma ngi kon o right kon kenin guda any story mi chala da wana men tama nyudo kon ngone ne shen guda bo to ko dide kedi diali cha gore bible gwar ka ko bu ko realaka ko go banaro realaka ka ban gadaran so ti dial ti tre bible ku ko pon ki Jesus ke ku ko pon ka end time kula chen guda ku ko pontin ku kan lo ne so wala bana right ka Esther kene Ruth la memory bas dan bana jita ka Esther 5 bana to ka jeje ka chapter 5 ka verse dun bas rawda bana kantin so iyo mo kono wo ka Thursday kula bukul rajode cha tande cha tani ke gwat mishet kenema ka gwa mishet kenema chere wo jin shiban ka gwa mishet kenema ko jin mishilaro ka gwa mishet kenema so again time dung Thursday chawo ka gwa mishet kenema raja mo lar wudu chala Mordecai mi kon Esther mi kon we Jewish mi chawo kwena king and then kane ka shanga ke jego gorko ba kanak Haman Mordecai aram kel kake mi shukodo mo ki yede mi ko Esther le shom gona na be shongo kwine ni kien mene mi che Esther che la rede mi che jo anga jo who knows runi njin bo don bi ki don chakaji ka jen gwam che gwana man alo an time tizen na jen time cha jiri ala ka jogo do yala ke wo shene ka gwam chene kenam gwam shet keneme so mo kon jide ugu jenna and lesson dung Thursday lesson dung Thursday je focus ka gisi dung Esther
pai kono to kan ta ko taban goro bane ka bakari alaka ka shang banada ki shang gadaran cha wagisi ni dial ti cha gor ka bible ta ke shadow ki gisin dial tini ka lare ti nyam ko la te ka lare nyam ko bate ka lare jak chiri mi longo ni kon mo kon go no bo chamen cha gor kon jakala sene chi wo ki ka saba school shi wo ni wo the new testament ci peter ci roi ci jesus ba ci roi ci ga wonin guraran bi ga ci ga nin sodom kana gomora ci wonin guraran bi ci ka ne ka nyoj dum no nin guraran bo bi ga ci ga diswel me ta ga pejin gwata marika sin kana esther ko esther ci na ci ga kan ci jus ci ga kan bi ga konon kan be kanga ko appointed ka jesus bi jesus ci na ci ga kan so ti dial ti kut kar yalla ka symbol ti dial ka symbol ka bible ti dial ku ko reflect ka jesus den la goal end ajenen wuti dial ko thoktin ka jala center ka ti dial so ku la na la the experience anu mi buna wudin shar kami buna tiye geje ko ba nga jo ne kut ajala center to nteme ka nin gura cha ukut taban ku de honest kut teleka ti dial ti dog ti lat teleka jitatin shekalat meno chelar ko no bu gut no ba win mon ba wanga maj cheke me chi to ko sodo mo gumore ti dial ton ko tok tel mila kaitin lo do kut bana jangat keriyede min chelat kut chelat bo wone ne men non jiego angu me wanga sodo mo gumore ngu e jie cha we jie che dit chi wickedness che dit kana ka wickedness result dung let kon let jek tin let kon ka la kut ka nyuna wo kantin ga let kon bad man go abu kut kon mo ke hope ke kon jokshen chi ami jek lat chi apel kan yin chiang ga kan yin long but chi kon mo ke solution che won che kon jogo te gada che real ko bana ba ka deliver ko bana ba ka kamra ka revelation 12 gwarwa jitin ka shege shi wada doar mashi da gat che wada ta shetan je ne goro naga gat ne kono jesus me da ko jeni shetan je naga ya bat chu ko lelde chu ko kan ko shetan te kor gada te kor jukot te koran goro naga kon ngot kon weak megen kon ne strong our faith goro naga kon goro we kon destroy che goro bu kon che gre ko ka gad jujus me cha ka pe chi ko wo re pe jo chen kana la slavery chu ko te esther che wotan e wone ne kene ka che ka wokan chu Mordecai che ra ke ko ngume lo go Israel wud jala haman je kin che jo te ga ne ti tare dan wala me ne ti ni ga ne ti ko ken she wo ngot ken shi ga wokel ga ngot nin ken te ga ngot gol ka Mordecai che ya no go go rode ko kut ken che no go ro ke Haman che no go ro ke ken ko ngado no ko nya so she Haman che right ke ken che wane to no ba degree ba lel ko ba kanak ko ngot ken shi ka rot ko ngot ken angu me shi to ga ni che Mordecai ji loy de jat tero mo ke bin ti char che wudo mo ke tup che wo ko por go ne dial che wiye che Israel dial che ka lalar ko yo wa ba ga nak cha shang den cha la pen chang ba nak but che wiye yoran jak ke jaka Esther ka palace che la de e man to walk ka che Esther je bo ka king ka bo ra ke king me che Esther je ne
Jowo go branu ke king e jala rana chola en ramu chi apir ka ko dun king la ja naga Esther jowo jini juice di almu wa ka wonak jini biate gen chi moro jowo chi apotek jowo nganga jamo dongo da ko jige jan time chana dongo jen lord me da ko jige je en makulu logon tame ki makulu dwal ga jama tame dongo jan da ko jige kwido go bi Israel bige sa chejo nene chejo wonene kan Israel en Israel mo ko liw tan go be atin chi moro man yeno bi ali ko ka neke me che Esther nen che ngolel che ga jego nene che jag de che jak che jeng no modika jo wia en Israel jo ko fast jo te ga miet ka chwai mat ka piu ka pale jo pale ka nga ka te ga miet ka kwida ko real roda ka ko nene bo je ke ki koth ke ti dial che galat kon me che tek de che kam koth e go che lar ba pal chu koth chi king chi lo de che o ka ke je ke chi lo de che tet ke je ke je Esther che te di che ne ke che ke deliver me chi lo de che bom che jido aren jogo tege ka pala ga kwida cho pal ka me che won yam king ti king lo do ka ke je king lo do ka ke she mane ka chu she mane chu ke safe so bana ko ngajo kon juñ mon kon ju ko kon to kon tin di jak do kon tin bana ngajo kon ta ko ra she ke me Esther che ta ko ra Esther te kel kene Mordecai la ja shuma o lel ne manana kon to kon class days it's very difficult but the guy time ba kon jugo ne shwa bo lo ko try pal no pal bay nak che me cha Esther cha jugo meje ga nunu wo mi shi ban ko dun king a ci wore kal gwante tin ka ken ji chol bay nak but the guy time mi ba kon jodo kono gwa ba kon nektin ka bu kon dwal Esther che dwal che la ro ne mi wa wana ba nganak ci Mordecai jo ne mi guje juice jal waga nak guje go bia tik bia ron join chi more Esther ci loy de bo te ga jotte ke kwida Esther che ta karwada te kel ga Mordecai quote take on care quote is on our side quote take kwidan ka jikot ba ka deliver jikot ba ka free tell me ki jake last days ko draja kon tiane jenin di jak ci ga real rodo naka ko jin jira ma ling raja mo anga ngejuma mi dab ka jike janta me te ne du wan liura ne du wan kon dino bu kon kan wala dino bu chana kan bana na wala la ro ne te reg bin ko tam sometimes as Christian la cha go jo ka mi salvation cha jak cha ro do gol te le mi jeng liang te le weakness mi lela ba bible ba kwen ba mit ba to you are good but ko tela ro roi de bo ne dial wi mo ka o wirar wi jala na no shi easy ko bi tega threaten ba ka ma za tu ko ba inak non ba jok shuwo gwa mo che me cha Esther cha jok shuwo ko tum palace mi ho ba inak but he has to go there ko mi shawo ba na ba kanak shira kon to kon ka ne te tarar
nei ti da kon waka ke mi kon waka ke mo ko wo ban kan ken ban no do bikliu dai duwari ken so right ko chi wo basene ne sheri ala ka shi ngai ka shi lin ka shi nyur ka je right ko wo shi jek shawara idu shi lin borar ka je ba ka mi ba be uto ba right ko chi mi bu kompin mi bu kom duelu bura ga duelu e bi nyur ka je right ko goro borar bi olat mi che tiang re idu goro bu yo bi olat ko the days is coming quote is generous quote is a loving God quote a quote mun nong na long tele mi che te ko kon ti dial che galat kon ni so dom gon gubor we degni ke ti dor e bana je te ka Abraham che we chana je la Abraham ju la Abraham no tam one so dom gon gumora nei dak ke me che Abraham ling chu Abraham chu ro ke yu ne di shet ke ko chu ko cho kai lai de chu nyot me ro ka Abraham wala Abraham a je gwa mitene ti jero tinde ka pal wo de ka pal ka bne wal di ka pal chu ko to goy lai de kana koy lai de che nyot me ro ka Abraham so ntama men ta ko kon goro wo ne ban nugdan bana ji gon nei to ken ano loy dan bajet Abraham ti loy de jadne mi waso do ngon gumo waje nak kon ta to kon ko Jerusalem ta kon ka Babylon chere me to kon ko Sodom gon Gomora won ma bo wang run ke mola goro wo loy dan bajet mi xie kon la ji jeng goro wo loy dan jat kane don bibliu goro ban wara bana kala lere go ti dial de ledien giti people are taken high bana mala wala batok bana mala wala batok kiti na satisfy in when monti kana satisfy they keep people busy all the time ti kana satisfy ku kana kibo wala naka ni siam ba man to ba ko lepal wawo ne ko te takaban gisi dial ta gore Bible te ku kida goro bana example ana kan example bane kan ko bana bloidan be jak Abraham ano ne to ngotrar to man ko bana lenga kuide no ko palaka ko ray ko be kanene kot te chungo to do liba kon en wona ne bana kaje goro bu kon kan ko cholo kon sha tieje en wona ne ye ko tieje bataga yakel ka ba yenong rede wona ne ya roide ya ling tie ko she yen koro min kondial gon ko roy ko no bu kon bare ko wo ko do ban ci kon bu jegrar kon jegrede ci kon buru irar man tere ko so goro bana lede bum bana led ko bana yeko bana chol ko bu kon wak ko no kon te trial te nyot kon ka chana pal ni chiang ko lo dan mi to no ko bade ke jat ka bana ngajo kon ko kot no kon mi tele mi te ko kon chiang ka anytime mi chi chol la be ke ji chana chake Esther don chakot kon ga time chana me ko ban ne kon bana ka ka wa ane bu ko tage yake ane ba maray ko ba go ko pal ko ra jawo gon yesho so to dial ka nyin ko la ne to la go den gar wan titini en ho nga jam go den don chak ne ga yan time che time me wadin te tin wanda da ne ka lat ka ji da ne ga lat ka gaad ko wadi luang ne mo ne ki yidu mo ngam da roda anay boda wadin anay boda ko men ti ne ngaj ne to wadin ka benero yalla ka ko mi shon wi joyre por wadin mi ne jego shenero yalla ka
chine gad ko ki mo ne wete nien wadin no ne ro je ne ngaju chine kan wadin tel me dane la wi mo na me nguda rana je wi mo na me mi ran tik mi ran lu tele je lot wadin gang ne gagadu wadin le bonko wadin ga tay ne ar ji te loy wadin kir gidi ji kamate ar te loy ga podo ci podo me kon dial kon gad ko nog ne pa long do bete kane ke goy do kane ke chom ne dial ke nyin ko shudu gat ke yongo arado amen